असुमना कुरान सोलबा मतुंगदा नमाज अदुगी मसला अदु खंगदबा तारबदी नमाज अदु ओयहनगदबा सिना करम मतमदा ओयगनी अमसुंग नमाज असि करम मतमदा काय वुजू ओयहनगदोरिसि करम पोतलम ननो अमसुंग वुजू कायहन पोतलम न करिनो हाइबा मयाम मसला गी वफम सिंग असि यामना दरकार ओय कनागुमना मसला खक तम्मे हाइना खलसी कुरान खंगदबा तारबसु यादे मौंग असुमना सुन्नत खंगदबा तारबसु कुरान अमसुंग मसाइल न चिंगो वफम कया खंगबा तारबसु सुन्नत की टॉपिक असि खंगदबा तारबदी अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदुगुम लबा वफम कुरान दा हाइबेरी करिगुम्बा नखोइना अल्लाह बु नुमसी हाइबा तारबदी अखोगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुसु नुमसियु हाइना करिगुम्बा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तवरबा मतुंग हिम्मा तारबदी महागना अल्लाह की हाइबा इल्लबनी हाइबा वफम कया लई मरम मदुना अखोइना नमाज सोनबा तारबसु सुन्नत मतमसु यामना अखोइ तेली मरम मदुना हाइरिबा सिंगलबा दुनिया सिलेबस असिगी नोंगमदा अंगांग सिंग असिना लागलबा मतुंगदा हम्द अमा अमसुंग नाद अमा हम्द हाइबदी अल्लाह ताला की मतिक मगुन थागत पदुगुमलबा वफम सिंग सैरिंग की मोंगदा थागत पदुबु हम्द कवि हाइरिबा हम्द असि कनागुम्बा अंगांग अमना दिनियात प्राइमरी कोर्स असि चही मंगा असि चुपना तंबा तारबदी हाइरिबा अंगांग अदु हम्द मंगा अमसुंग नाद मंगा दि कंपलसरी फारगनी अखोइना अल्लाह बु नुंसी अमसुंग अल्लाह बु मपुनी हाइना अखोइना यारिबा अदु ओइबा तारबदी करिगुम्बा मतम अमदा अल्लाह बु मतिक मगुन थागत प वहाई खरा थमु नत्र खरा सोनसी हाइबा मतमदा अखोइ हेक्ता ngamdribasi karigino हाइबा मतमदा अखोइना हाइरिबो वफम अदु मदुगी दमकता अखोइ रेडी तौदी मरम असिना पिकलिंगैदगी हौना हाइरिबा अंगांग सिंग असिगी मकोइगी सब्जेक्ट की अहोबदा हम्द अल्लाह बु थागतपा अमसुंग नात अखोइगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइरिबा हम्दगी मौजू असि पांगथोकनी अल्फिया शहानी शेर शाह मक्तबे कुबा यंबी लेकाय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह तू बड़ा है माबूद है खुदा है मोहताज सब है तेरे तू सबका आसरा है दिन भर तेरा उजाला शब पर तेरी जिया है फानी है सारा आलम एक तुझे कोई बका है हम दो सना करे हम ये भी तेरी आता है अल्लाह तू बड़ा है माबूद है खुदा है माबूद है खुदा है माबूद है खुदा है खुदा माशाअल्लाह असिगुम लबायाम न पिकली मतम लेबा की बिक ताई कोई खुदिंग मक्सु अल्लाह ताला की मतिक मगुन थागत पगम बगी पागल पिले को जनो ओम असुमना हम्द पिकली बांगांग खुदिंग महक महक की क्लास की ओइबा हम्द लोइन मक फारी बनी ओम असुमना अनि सुबदा नातनी हारिबा नात असि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतिक मगुन थागत पा सैरेंग सिंह महा खोई क्लास ता यावबा अदुम मियाम की ममांगदा थंबीना बगी दमकता इरफान सन ऑफ इस्लाहुर रहमान सऊतुल कुरान उबाकथों महागना नात हारिबा मौजू असी लांथोपिगनी इरफान मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफाअत
की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी तेरे दर पे आए जो दामन को भर ले जाए वो उन जालियों की शान क्या एक नजर हम पर भी हो नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफाअत की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी ए नबी बातें सबा उनको पता इस दर्द की है क्या दवा मैं तो मरीज इश्क हूँ तेरी शफा उनके अता नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफाअत की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी ए नबी ए नबी देख ले मुझको जरा तेरे दर पे हूँ खरा तेरे इश्क मेरा उड़ाता दिन मेरी है बस ये दुआ ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफाअत की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझसा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह इरफान नात अमा मखोई सब्जेक्ट यावजरबा दुगुमलबा नात ममियामगी ममंगना लांथोकपिरमले मथंग असिदी नजम दिन्यात नजम मदु लांथोकपिरबगिदमक तमाज
son of MB Wahidur Rahman, Mahakna Nazm Nantokani. दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी खबर तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है दुनिया की ये मुसाफिर जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाये इस बात को न भूलो सबका यही हशर है दुनिया की ये मुसाफिर दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है देकर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है दुनिया की ये मुसाफिर ये आलिशान बंगले वह काम के नहीं है मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दुनिया की ये मुसाफिर दुनिया की ये मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है देकर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है दुनिया की ये मुसाफिर आँखों से तूने अपनी देखे हैं कितने जनाज़े हाथों से तूने अपनी दफनाए कितने मुर्दे अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है दुनिया की ये मुसाफिर माशाअल्लाह मुआज़ना नज़म मातहन बिग्रबी मतुंग मथंग सिदी मखारिज हायरिबा मखारिज अखोगे कुरान नसिबु चुमना सोननबगी दमक्ता मयेक हुरूफ तहज्जी है बिदे अलिफ तगी या फाउबा सिगी तोंगान तोंगान बमागी थोकफम सिंग लई हायरिबा थोकफम सिंग अदो हायरिबा ngang सिंग सिना मखोगी सब्जेक्टा तम्मी अमसुंग मदुगी जरियादगी मखोइना कुरान चुमना सोना बंगमनबगी दमक्ता होनजै दो हायरिबा ngang असिना तमजबा महाकी सब्जेक्ट यावदबा मखारिजी मौजूसी पांथोंगनबगी दमक्ता राकिब ऐनुरुद्दीन हैरौ मखोंग मक्तब राकिब मखारिज पांथोसी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद कुरान करीम अल्लाह ताला की अरोइबा लारिनी कयामत फाउबा कुरान करीम असीबु कनाबुबा अमना मये गमा चिंदा नचला लथोबा मंगरोय मरमदी अल्लाह ताला मसामना कुरान करीम असीबु कयामत की नुमित फाउफा हिफाजत दवरी हाइना जुम्मा लौप्रे कुरान करीम को चुनना सोनमगी धमक नवासी याना मति मुगुन चावे अल्लाह ने कुरान है जो पीर कुरान तस्बीका लोजना सोलो कुरान तस्बीका लोजना सोनमगी धमक आहान बदा कुरान की मेक सिंगी पंतो भाई बदी मखारज तंबा दरकार होय आईगी उस्ताद सिन्ना इमोदा तंबिरंबा मखरज करम या मांदा तंजरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ की मखरज चींगी आमा सरुक्तगी
निंसागा लोनना अलिफ ठोकनी जैसे आ उ ई बागी मखरज चीन बाला चोटा सारुम ani बचिन्नरगा बा ठोकनी जैसे बा बू बी कादा कोई मखरज Laimatona sanaya uliagi makoda tamlaga Mayek au masito kani jaise ta tu ti da du di ko tu wi Sadang gori makhraj Laimatona sanaya uliagi matona tamlaga Mayek au masito kani jaise ta tu ti da du di go gu wi jim shin yagi makhraj Laimayana mathaki ngaudat pakchillaga Mayek au masito kani jaise ja ju ji sha shu shi ya yu yi Khudafis MashaAllah. Rakib Ainuruddin Hainong Mukhong Maktab Mahagna Makraz Haibadi Alif Tagi Ya Fawbagi Tongan Matupam Sing Dagi Tokpa Makoy Ustaz Sing Natambiba Chumbaniyam Singado Aikoy Mang the Mahagna Tahan Birame Allah Ta'ala na Aikoy Kuding Magpuswalik Tagi Ya Fawbagi Makari Jasi Tamlaga Fazana Tok Laga Chumna Quran Son Magambagi Pangal Piniboy Sano Maungasum na Matang Asidi Dua Dua asi tahan bina bagi damakta Alia MB Idris Ali Wanggoy Maktab A Mahagna Dua hai bermozu si miyam di mamang dalang tokani Alia نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيكويجي نمسيبا رسول صلى الله عليه وسلم ناللم بابون سيمارل كديمك أدونا مفهمة كديمك تا أمت أسيدا ليريبا مبون كديمك كي مدلروي دبالم جميراني الله رسول صلى الله عليه وسلم نا الله Punsi Marel Umat Asigi Miyoy Kuding Magna Tamjaningai Oiraba Potla Mama Katangi Nupa Oiraba Suna Traga Nupi Oiraba Su Lai Rabo Oiraba Suna Traga Ina Kunba Oiraba Su Akanba Oiraba Suna Traga Asonba Oiraba Su Mafamma Tam Kuding Magda Mipun Kuding Magna Masibu Tamjaraga Alaga Ajepa Mari Laina Nabagi Damag Tuaka Yasu Aikoida Tambiri Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na haidong pirami madudi dua mu'min ki khudlai ni maram asna aikoi ki pun kun mari ki punsi asida Allah ki nabi na sijin naramba dua singadu aikoi kuding magna sijin na batangai fade aigi nunsi jaraba ustaz singna tambirakhiba dua singadu ki manungdagi dua kharadang tinbiriba miyam ki mamangda thamjare بسم الله الرحمن الرحيم اسم تغلب متن دعاء الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا Thagajarbapu namak Allah Khaktagini Mahak Naikoibu Mahaki Rahmatagi Mahaulaiba Ispitak Pere Amasung Aikoigi Guna Sukna Maram Waraga Ayak Pamasung Akapo and Bidre Khudafis
MashaAllah, hairiba ngang asina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯟꯒꯗꯕ ꯗꯨઆ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 5 ꯆꯨꯞꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯅꯤꯌꯥ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯝꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯡ 14ꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯟꯕꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯨआꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯄꯨꯡ 14ꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯨआ ꯃꯁꯅꯨꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯨआꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯃꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯅꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯟꯅꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯟꯅꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯧꯖꯨ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯃꯤꯃꯥ ꯁꯤद्दीक़ा MB अब्दुर्रहमान संब्रुखों मयाई मक्तब महागना सुन्नत हाइरिबा मौजू असी मियामगी ममांगदा महाखोइना मखोइगी क्लासता तमजबा खरा अदु मियामगी ममांगदा थंबीगनी نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na haifi kanabun Allah Ta'ala na kwaidaki na pamba amal di duani ai kwaki nusiba Rasul sallallahu alaihi wasallam na haifi kanabun bana ai ki umat na mansil laba matam aduta ai ki sunat project sila se nabi rabati misak adu shahid ki sawab pangani ai kwaki nusiba Rasul sallallahu alaihi wasallam ki kursi ai kwaki dapat mapung faraba tamzaninga raba kudam amani maram asina Rasul sallallahu alaihi wasallam ki kursi yamna kamba tarkar oi karamba matam tamana kari amal tawbiran mim maki kari sunnat o amasuk karamba matam kari doa sunbiran mim masih kudima asih bukamba amati maduda amal tawbah yang natangay fatem masih da akhirat kimai papa amati dunia da inchik pa amasuk izzat fahan binaga wada tawbiri baniem amati hai nipa punsi Maria lasipo Allah Ta'ala na pamim ai ki ustaz sing na ai ngonda tapi rapa sunnat sing miyak ki manda lantoja ke Bismillahirrahmanirrahim toilet champagi sunnat sing number 1 kongum naga champa number 2 kongum naga champal tung naga champa number 3 doa so naga champa number 4 oi ki kuna hana champa number 5 kibla ki mai gai tamana tala tumon sindaba number 6 wa matalodaba number 7 letna peshap tawdaba number 8 oi ki kuna amamba sentopa number 9 amamba sentodaba matunda laiba lana chaga sapona kuchena topa number 10 yet ki kuna na tholapa number 11 tholapa ki dua solba kunofis MashaAllah, hairiba ngang singa sanay ko yung mangda sunnat amatambiram le hairiba sigum laba sunnat singa sa ikoy kuding magso masitara tara tangay fada bachang daba yadraba punggun marigi punsida yum da chang bagi amasung thok bagi sumaya toilet da chang bagi thok bagi masjid da chang bagi thok bagi cha bagi thak bagi sunnat kuding magado khang laga ikoy kuding mag amal taw bang bagi panggal pini boy sanu mathang asidi hifz hadis asigi mawju asigi damakta Sabana Nazir Ahmad Khadimul Quran lairaba khong mahagna hifz hadis ki mawju asi miyam ke muang dalan tokani Sabana نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ألاقي رسول صلى الله عليه وسلم ناهي برمي كنا بمنا أي أمتي كان نبغي دمك حديث نفوت فات وربتي ما عند قيامتي نمتهاجني Jannat ki thong sindage apama thong amada changjaro aikhogi nungsiba Rasul sallallahu alaihi wasallam li
ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯣꯟꯕ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯋꯥꯕꯀꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕꯤ, ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯅꯨꯔ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯅꯕꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯗꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯁꯇꯥꯗꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯍꯗꯤꯁ ꯈꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, ईमानियत अद्दीन युस्रुन, अर्थ दिन यामना लाई। हदीस नंबर 2, इबादत मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह, अर्थ जन्नत की सजादी नमाज नि। हदीस नंबर 3, मुआमलत मन गश्य फलैसा मिन्ना, अर्थ कनागुम्बना नमथाक तौरबदी महाई अखोई मुसलमानसिंदगी नत्ते। हदीस नंबर 4, मुआसहत अस्सलाम क़ब्ल अल-कलाम, अर्थ wari saat salam hana tau। Hadis number 5, akhlaqiyat alaikum bisidq, अर्थ अचुंब खक्ता हायो। Hadis number 6, ईमानियत इन्नमल अअमालु बिन्नियत, अर्थ अचुंबमक अमल सिंगी उम्मीदी ने सेंबरे। माशाअल्लाह यारे माशाअल्लाह साबाना नजीरुद्दीन महाना मखोयगी सिगुमलबा हिफ्ज़ हदीस तयाव अदुगुमलबा हदीस करमियाम की ममांग तहनबिरे मौंग असुंग कनागुम्बा अंगांग अमना प्राइमरी कोर्स असि पुन्ना मपुंग फाना तंबा तारबदी हदीस निफु मपुंग फाना मीनिंग लोइना चिंफा पुबा की मौका अदु फंगनी। अल्लाह ताला ना अखोय अमदे अखोयगी लैरिब अंगांग खुदिंग मकपु हाइरिबा सिंगलबा दिनियात प्राइमरी कोर्स असि कंप्लीट तौबा ngambak pangal pin hojano। मथंग असिदि इस्लामिक कलिमा हाइरिबा इस्लामिक कलिमा मौजू असि पांगथोक पिनबगी दमक्ता गुल्फिया रमीजुद्दीन मक्तबे नूर मखा लैखाय इस्लामिक कलिमा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति लहुम जन्नातुन नईम। Aina sonhiba ayat sing adugi arthadi thangkai senamag imam puraklaba amasung afaba amal tauriba kudingma niyamana thalaba laiko laigani। Huzur sallallahu alaihi wasallam na haido pirammi badudi kanagumbana Allah natana pada mati jaba kanamata laite Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gi rasuli haina fondok labadi Allah tallana mahaki mathakta jahannam gi mai haram oi hanbigani। Aigi usasingna takbirappa kalima karamiyam gi mangta thamsari। Bismillahirrahmanirrahim। Kalimaye thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artha Allah natana pada mati jaba kanamata laite Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gi bandani amasung rasuli kalimah syahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
MashaAllah, angang asina ngasi ikoy mangda Islamic kalima haibadi ikoy akai ikoy thazarol oy gitaba yadraba karigomba hairiba sigumlaba thazarol asina onnakiba mayon nakiba tarabadi ikoy Tikana onagadoriba adugumlaba iman gi oiba adugumlaba wafam aduni hairiba wafam singasi ikoy khudingmak mipum khudingmak angang ahal nupi khaidana loinamak ki thamoida achumba adugumlaba mayol thazarol adu chumba darkarni Allah pakna ikoy khudingmak po hairiba simlaba diniyat syllabus asida ikoy gi pikliba angang sing ahal sing nupi sing nupa sing tamlaga ikoy gi thamoida leigadaba Islamic warol खुदिमक की थाजरुल असी चुमलगा अखोई खुदिमक जन्नत की मुस्तहिक ओहेन बिसनो मथंग असिदी नमाज की मतिक मगुन हाइबा दुगुमलबा अदुगी मतांगदनी आबिद ताजुद्दीन मिफ्ताहुल उलूम कियांगबै महागना नमाज की मतिक मगुन हाइबा वफम अदो मियाम की ममांगदा थंबीगदोरी نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد Allah Ta'ala na insan kum namak kumahaki ibadat tau nabagi damak sambi bane ibadat kuding magtagi kwadagi thakwang ba ibadat ti namas ne namas ta insan na Allah Ta'ala ka warisanay akoina sajda tauba matamda Allah Ta'ala ka yamanagay Quran Majid ki mafhum kayadan namas matamjana sona bagi Allah Ta'ala na yathan tawbire namas asi amna matik magul laibana maram moraga Allah Ta'ala na mahaki asan ba rasul ku magi manaka kauraga namas ki yathan tawbira ke amasung musalman singi matakta matamangagi namas para suhan birake Aikogi Rasul sallallahu alaihi wasallam na punji jumpa namas puji chinna sena birame asumna rupa mata maura mufawa aikogi namas sono bagi yathan kawire maram masina aikogi namas chanana solkada bane Allah Ta'ala na aikogi dimmakku namas patamanga asiku matam jana chanana sonba ngambagi pangal pi nabi sano amen وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ما شاء الله عابد ताजुद्दीन मिफ्ताहुल उलूम कियांगबैना नमाज की मतिक मगुन हाइबा औजु वसिमिया की ममांगदा थंबीरमे अल्लाह पाकना इकोई कुदिंग मको नमाज मतम मंगा नुंग मद चांग नाइना सोद मंगंबगी पांगल पिनरिहो इसनो मथंग सिदी अस्माए हुस्ना अल्लाह की फजरबा मिंगलेन सिंह हाइबा दुगुमला मौजू अदुनी मसीगी दमकता हबीबा असलम खान मक्तबे कुबा यम्बी लेखाय महागना अस्माए हुस्ना हाइबा मौजू अदु मियाम की ममांगदा थंबीगनी نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أين نسيميك ومن القرآن آيات كرتم جاربا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Allah Ta'ala fajakraba min nesila nakoina min nesila adugal wainana Allah buka ujau alagi Rasul sallallahu alaihi wasallam na aibi rabi madudi Allah Ta'ala minne naidina lai aibi rame kana gumbana Allah Ta'ala min nesila sibunci kata bibata rabadi ma jannat chongani wallahu لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ما شاء الله
Habibana makoigi dinya subject adu da yauriba asmai husna haiba hiram madu miyam gi mamanga tahan biri kana gumba ngang amana mawong asumna chahi manga chupna dinya primary course asima pung fana tamba tarabadi Allah Ta'ala gi athoi ba minglen haibadi 99 marifutara ma fan adu chinfa oi ba ngambani aduga hairiba Allah Ta'ala gi adugum laba matik magun leir ba minglen singasi chinfa puraga madugi mating dagi Allah bu kauzau karigumba kauzaba tarabadi minglen singasi ga doidana Allah namaha na kauzari ba adu soidana kabigani qubul tawbigani haina takbiri Allah Ta'ala ikoi kudi maksu Allah Ta'ala gi asingum laba matik magun leira ba fazak laba minglen singasi chinfa tawra masiga loina Allah Ta'ala bu kauzaba amasum haizaba ni zaba ngambagi panggan pide boisaro mathan ngasidi asmai husna hairiba subject asigi matungda akhlaqi ta'lim haiba dugum laba subject adoni masigi matanga thambina bagida makta Qais Tayamuddin tajwidul Quran awang laikai mahagna akhlaqi ta'lim haiba mawzu asida miyam di mamang tambigani نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضور صلى الله عليه وسلم نعيد في قولك مقوم إيمان ولا سنجي فلك لم تفضل من وسنتني فدي سمته حضور صلى الله عليه وسلم نعيد في قيامتي نمت أمل بسير فلا تأخذ ولم تتقي أن نوبة وتكم التنيروي حضور صلى الله عليه وسلم की कुंजी टांगा कुड़ी मत उम्मे चिंगू फजवलम सक के महे तंबीरम में कभी गुंबा मधु कोई न कुंजी के लगन बता रगा तिमियो बसिंगे मारे तकाना चाहिए बचो लोय मितु घरी में अमन आमगे हक्षिम बंधु अगनी अमन आम दावा बपी लोय अवां सुनम बागे थवलो मसकांगनी अपिक पना चौदा बेगार तवनी Acaupan api pada minum si tanggani samna ada buta dingin masa mama duga pensi tumakung bapa dilakani masih namaran waraga Allah ki mege jana bama papa ke ware batu makung bana tanggani Allah Allah itu buddhi siapa ngambagi taufik kita bisa amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Masya Allah Qais Tayamuddin nam miyam di mamanga akhlaqi ta'lim haiba mawzu makoigi dari tiyaw wadu या में मांगे थंबीरा में अल्लाह ताला ना काफी वायदे की है ना मीज़ानदा फलादा दुंगा दुरी बासी फज़बलम चटनी हायदा करी गुम्बाई कोई ना हायदे बा फज़रबा लमचा सिंगसी हम होरा गाई कोई पुंसीदा हायदे बासी की मतुंगी न पुंसी लेन बतारा बदी आई कोई बदी मक अल्लाह की मनाता हर कमतंदा अदुगुम लबाई कोई की फलादो वायदे की लुम्बा हायबा दुवज अल्लाह पाक ना कोई बदी मको अखलाकी तालीम मसीबु तमलगा मसीद मफुम फाना अमल तौबा नंबरी पांगल फिर गोसलो मथंग की सब्जेक्ट सीधी अरबिक ज़बान हैबा अरबिक लोन हैबा दुगम लबा हिरम मचा मसुयावी हैर हिरम मसीदी मतंगा मियाम di mamanga thambina bagda makta dasifa abbas yairi po mahagna arabi zaban di matanga thambina Lon balon dubu di tawi pandai sama karena Quranku abi lon tak abi lon asik man kudiman moi na lâu nay ni am sông si an ba o da ba ni ram di si
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ที่ล้อนี้อามาส่งจะนาที่สิ่งที่ล้อนี้ว่าให้โดนอามาสนานีอันนี้ salah satu arba'atun hari khamsatun sittatun taruh sab'atun tarik samaniyatun lipat tis'atun lapan asratun tarak na'am yes oilano nate hafilatun basaya ratun gar marigon anaba sukaran tens tagajari matoron yarbot jawatun paspot Fundukun hotel ais ada masih karibono mau hising wadat kup juntan bread wata tison alu potato sukaroti sugar asiran joy primary tamron kurma that are rusun kengras milk tumsak baijatun haram egg filomorok hidamun yensang gari lahmun samit kudafis MashaAllah, Anangasina, Makoy subject yaw Arabic, syllabus adugi ayam ba apun ba bidu ere mahanga yoy na swandagre Allah Ta'ala na koy bo sigum laba jannat kilon na hinaka piriba Quran gilon oy riba ay koy nabi gilon oy riba sila siraga ay koy na Quran na sibu Arabic lola sibu tambang ang bagi panggal pinegosyo Matan na siso Arabic zaman Arabic lola sigi saruk amoy na tamizul salatur khadimul Quran lai rabukong mahana Arabic zaman di matanda tambigan alif te Allah kase kanda ate topa ate tupi ate sawa jimse doa jimse sande ese handa ese kuda tante darut tante darke Raser Sante Tika Raserola Rasepan Rasejana Sense Sala Sense Supan Swante Soran Swante Soin Swante Tupan Swante Soin Ainse Ilma Kainte Kam Pate Padam Kote Quran Ate Kalima Hate Guna Lante Ligat Himse Limbar Bunse Naman Wause Wadu Ate Isman Yate Yate Kudabis MashaAllah kita mau lagi mana Urdu zaman hai kira bada Arabi zaman hai kire mau ngasum na hai riba syllabus sida Arabi lol yawi mau ngasum na Urdu lol su yawi hai riba Urdu lol adugi saruk amoy na mahaki class na yaw zaba duni sumay na class ki oy na
angang amana karigumba chahi manga si chupna tamba tarabadi urdu bu fazana paba amasung mahak kharadi makai di urdu adu ki arta khang bafau bagi thakta khang mangami Allah Ta'ala na ikoi kuding magpo ayri basing labadi niya syllabus asibu mapung khana tamlaga Arabi zaman amadi urdu zaman khang ba khang bagi pangal pini boysunu mong asum na hayri syllabus asi tamba matamda angang sing asida bayan haiba mawzu amasu yawi topic haiba bayan adu pangtong bagi damakta Sohail Akhtar Samiruddin Wangoy B mahana bayan amamiyam mamanga tambigani نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك Kunci zarba islina useng Allah mabu mahang na koi na koi puding mabu ngasi pawagi kunci pina biduna ngasi mati pagunda na talaba kung pamusda pamang panbili matung darako kunci na sumasigi asigong law kung pamsing na pamang magi Allah na pangalpi na devotion kunci zarba islina useng Allah mabu mahang na haibili hakul waliday na babagi haksini matanda mahang kalami pa Quran na haibili maduli mapundi asini Apoy ay nagtabangapu ka na, matalato no ay gamana mo ka na, kasi mano, amasung ima babakalo nila ang katawag-tawag. Tanat na Allah Ta'ala na haibili. Kari kung manapoy na hilingay di matamda, ima baba, animak na tragani siya manong dagi ang mahalo sila kle, ado batar pati mapoy daw, upaw bahay gano. Mapoy ka sila po na gano, punaw bahay na mapoy buwari sa biyo. Mapoy ki mamagdapit sa nojaw, mapoy na kizat daw. Maram de pangani mapoy piyaka tadi zalla aduga mapoy damak Allah rasul nagawa ka video huwa Allah ay imam bana ay dupit na idin sinajana duna yo pira po nahanas mapoy video sibiusan video masitana tanong Allah rasul sallallahu alaihi wasallam nalawak ni matude adugum na bamisak ado mangka labani adugum na bamisak ado mangka labani hayna ahulak handa nalawak ni mata madula sahabay kiram sinang kachapi Karena memakal gimiyo ibnu ya Rasulullah na kamakar Rasulullah ay naibili ba. Mata madala Allah ginabi na pagbibirak di ago kung nabamisak mahaki ahal o irabay ima babaan hulingay ni matamda zanat pang nabuho na huli bamisak ago huli. Masinta na tanong mahadaran Abu Umamah radiyallahu anhu na Allah di Rasul sallallahu alaihi wasallam na talaga ng masakin. Haqqul walidain ima babaan ng kalino. Mata madala Allah di Rasul na pagbibirak di Huma jannatuka wa naruka haibadi mapoy ni kana haki jannat suni aduga jannam suni haibadi lahat na mapoy bumusina duna chana taure aduga mapoy bani ke hak singu mapung khana pagtholab de mapoy ani duna haki jannat ne aduga mapoy ki hak singu mapung khana pagtholab de mapoy ki kamoy nana kabu kaya taure adoy batara badi mapoy ani duna haki jannat ne mahidana tanah Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu nahai Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam ki wafam dagita za huwe kari kumana ko na tijak marangkay na hanging laba kursi sa hanging laba adoy batar badi ma babagi seba taw ko bani masjid na kana Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam masjid na kana Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu nahai kari kumba Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu nahai Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam wafam dagita za huwe madde Ibahay pa sa jannat ki faide ki nafabatul maduni matang maduslai ibag harau bana Allah ki harau bani ibag asau bana Allah ki asau bani sijar bai islina usin haqqul walidain ima baba ki hak sin mutan sin dulo sin jarage sijar bai islina usin Allah ki ma ka ibiri haqqul walidain ima baba ki sin mapung khana pangtho na koi ima baba na hai bindo ima baba pulu na tau ima baba ki sin mapung khana pangtho Sijar bai islina usin ima baba ki sin mapung khana pangtho dabatar badi jannat panglo jannat panglo binamak mapung khana pangtho panglo na singa sibu Allah pangalbi na bibo sino wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Mashallah Sohail Akhtar na miyam di mamanda mama mapagi hakimatang da karigong mamakuigi at pangtula da nakarifang ganyan masong karigong mamakuigi tamoy na batabag tawar nga nakarifang ganyan hadig matanda
मरिक चुमलबा वफम कया बयान की मोहम्मद थंबीरमले अल्लाह ताला ना इकोई खुदी मक्को अमल तौबा मगी पंगल फिन वजनो मोहम्मद सुन्नतियात प्राइमरी कोर्स असिबु मपुंग फाना तंबा ताराबदी मकुली सब्जेक्ट सिंदा जिक्र की मतंगा अतोप अतोपा मौजू कया दा बयान सिंह यावरी मोहम्मद सुन्ना है रिबांगा सिंह सिप सिलेबस सि मपुंग फाना तंबा ताराबदी बयान सुअदु मखाइगनी अमसुंग मियांबो अल्लाह की दीन की माइकैदा हौसिन्ना बाचुंबा लंबी की माइकैदा तापीना नबगीदमक्ता अचौबा मतेंग अमा ओइगनी हाइबादुनी मथंग असि दिनिया तराना मियांगी ममंगा थंबीना बगीदमक्ता सदीकुर रहमान तलीबुर रहमान सौतुल कुरान उगाथो महांगा दिनिया तरा थपना थंबीगनी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह दिनियात ऐखोइगी मकतबनी मसील मुआमलगी पुनफमनी दिनियात ऐखोइगी मकतबनी मसील मुआमलगी पुनफमनी इस्लाम न ऐखोइगी मजहबनी ईमान ऐखोइगी भूकैनी इस्लाम न ऐखोइगी मजहबनी ईमान ऐखोइगी भूकैनी कुरान व हदीस की पांबैना माफम सिगदीन गुतंबीरी कुरान व हदीस की पांबैना माफम सिगदीन गुतंबीरी दीन की मसाइल सिंह तंबीरागा अमल की अपांग हो भंडीरी दीन की मसाइल सिंह तंबीरागा अमल की अपांग हो भंडीरी कुरान तुमना तंबीरागा सुन्नत अमल सूदौ हंदीरी कुरान बुतुमना तंबीरागा सुन्नत अमल सूदौ हंदीरी नमाज मतम मंगाबू तंबीरागा चेक सिन्ना ऐखोई बुसोल हंदीरी नमाज मतम मंगाबू तंबीरागा चेक सिन्ना ऐखोई बुसोल हंदीरी मापूगी मिंगलेन बुसोल तुना ilmagi put pawan biri mapugi minglen bu solatuna ilmagi put pawan biri mapam sidalaki betal bado maha ilmagi pugai panglabani मावं सिदलाली बतलबादो महाइल्मगी भूगई बंगलबनी मावं सिद मुल्को मिल्लत पू नुंसी बियुहाय नसुतंबीरी मावं सिद मुल्को मिल्लत पू Nungsi biuhai nastutambiri mi oi bagi pun si butambiraga dindagat pasutambiri mi oi bagi pun si butambiraga dindagat pasutambiri दिनियात ऐखोइगी मकतबनी
मसी इल्म अमल की पुनफमनी माफम सिदगी इल्म पूरा दुना युम थों खुदिंदा यो हल्ली माफम सिदगी इल्म पूरा दुना युम थों खुदिंदा यो हल्ली इल्म इबादत दावत खिदमत युम थों खुदुंगा यो हल्ली इल्म इबादत दावत खिदमत युम थों खुदुंगा यो हल्ली इल्म की कोरो मांगलना mamla lambe sisungal handiri ilma ki korau mangalna mamla lambe sisungal handiri ilma ki korau ni qari wahjudin sunnat ki thau maini ustasin ilma ki korau ni qari wahjudin सुन्नत की थाव मैनी उस्ताद सिंह लाख लो दुआ सी तौरासी आसोय आरांद की कन बिनबा लाख लो दुआ सी तौरासी आसोय आरांद की कन बिनबा दुश्मन की कल्लब मीत यंदगी माफम सिबुकन बियु या अल्लाह दुश्मन की कल्लब मीत यंदगी माफम सिबुकन बियु या अल्लाह दुनिया की से बारो सिंगुनना mai pak bagi mahai yar handiu dunia kise baro simpunana mai pak bagi mahai yar handiu Mashallah. Hairiba angangsing thagachari hairiba angangsing asina daily nitiniat syllabus adugi yauriba mawzu sing subject sing adubo mawzu aina miyam gi mamangda makoi gi thakta makoi na tamjaba khudingmak adu miyam gi mamangda utpiram labagi matungda aikoi makoi bu thagachari nakoi khudingmak Sigi nasai gi naboy na tolak pa yung masida akoy office oy na leri ba sida chatpi na bukangan jari akoy amam kum tharaga chatnasi masini akoy gi diniyat syllabus asida yawri ba nong madapung amamom khaktang laglaga khajik angang sing asigi stage makoy gi thak adugi matung inda hamd nat nazm makharij quran gi lainda quran makharij tamlaw matungda adugum laba nazare Quran batawkaram na Quran yeng laga sonba asigi matangda tambi mawong asumna dua sunnat dua haibasi aikoi gi tangai fadraba dum laba Allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam na takpiramba dua mu'min gi khudlai ni haiba karigum khudlai yaudaba tarabadi aikoi shaitan dagi karam na hingani mawong adumna Allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam takpiramba pungkun mari asida sijin nagadaba adugum laba masnun oiba dua sing ado hairiba dinia syllabus asigi zariya dagi tambiri mawong asumna sunnat ki punsida Allah gi nabi sallallahu alaihi wasallam gi tariqa da punsil le nabagi damakta aikoi gi pungkun mari da changba miyoiba amana hingba da changba apik ba adusu tambi mawong asumna hifza hadis haibadi hadis timpa puba hairiba ngang sing asina
प्राइमरी कोर्स असि मपुंग फाना तंबा तारबदी हदीस निफु चिंफा पूरगनी हाइरिबा हदीस सिंह असि अदुगुमलबा इस्लाम गी युम्बी ने हैना ताकपिरिबा अदुगुमलबा ईमानियात इबादत मुआमलात मुआशरत अमसुंग अखलाकियात युम्फम ओइबा हदीस सिंह अदु मखोइदा तेंतक पा हदीस निफु चिंफा पूरगा हाइरिबा अंगांग सिंह असिना अदुगुमलबा हदीस निफु चिंफा पूव मतमदा फंगदोरबा अदुगुमलबा फजीलत फजाइल मतिक मगुन सिंह अदु फंगदगी मतिक चाबा ओहले मौंग असुमने इस्लामिक कलिमा अकाइद की मतांगदा अखोइगी मोमिन अमद मुसलमान अमगी थमोइदा लेगेदबा अल्लाह ताला की आखिरत की हशर की नबी सिंगी सीरो मतुंगी वफम कयादा जन्नत की जहन्नम की था जगद वफम खुदिमक अदुगी संदोकना हाइरिबा अंगांग सिंग असगी थमोइदा हाइरिबा वफम सिंग असि लेहल्ली मौंग असुमना नमाज की मतांगदा यामना मतिक मगुन लेरबा अखोइगी इस्लामदा ईमान पुरकलब मतुंगदा ख्वाइदगी अहानबदा फर्ज ओइना थंबीरिबा नमाज करीगुंबा कनागुंबा की नमाज की हिसाब चुंबा तारबदी महा किले महौरिबा दिगमक्सु चुंगनी करीगुंबा नमाज की हिसाब असिना ओ नबतारबा माई पाकदबा तारबदी ले महौरिबा अमाल सिंगी सुमाई तीरगनी हाइबा अदुगुमलबा नमाज असिगी मतांगदा यामना कुपना अमदी यामना फजना अंगांग सिंग असिदा सुन्नत ओइबा मोंगदा तंबी नमाज ओइहनबा मोंग नमाज कायहन